اطلع يلا بسرعة اضرب يا ابن اللعيبة. كملها بقى، في واحد هنا صح؟ اضرب فنش فن، ايوه اضرب هيد شوت على طول. لا يا جدعان ايه ده؟ يخرب بيتك دلعني يا معلم. ايوه كده. حلو، لازم اخلي بالي التواضع حلو. ماشي. هو مش عارف اللي انا ممكن اقتله اصلا، اللي جاي ده مش عارف اللي انا ممكن اقتله، فهو تقريبا غبي او شارب حاجة. تمام، فانا هو مش عارف ان انا اقوى واحد في الجيم كله. تمام. ده معاه سلاح زيي، اوه كان المفروض يقتلني ده لو كان شافني. حلو قوي كده. معاه ايه؟ انا كنت عايز درع يا جدعان، حرام عليكم. حلو قوي. وريني كده. اعتقد يا شباب الموضوع هيبقى صعب شويه، لان ده جنبه صحابه، يعني الموضوع هيبقى صعب. حلو. ماشي. لا 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 لا، ده معاه روجانوف. اوه تمام. تمام قوي كده. تمام حلو قوي. هو خش غلط برضو، زي ما انا كنت بخش على العيال. لا، في واحد هنا جنبي. ايوه هو ده اللي عايز يقتلني، هو ده هو ده. ده ضربه بالدروجانوف، بس ضربه هخش عليه. ضربه. اطلع 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 بالله عليك يا عم. ايوه ايوه ايوه، هو ده محترف قوي. بس كده. ماشي. بس نجحت كده. حبيبي يا معلم. كويس. حلو، قتلت السكواد ده كامل، شلته. حلو. سكواد بوت. يعني هو ما خشوش مع بعض ليه؟ يخرب بيت الغباء يا جدعان، انتوا شغلوا دماغكم شويه. حلو، ما دخلوش مع بعض، وده الحقيقه فشلهم قوي. المفروض يخشوا مع بعض. تمام، ماتوا كلهم. حلو، هات كل ده. ماشي. حلو قوي. انا كده شنطتي مليانه. ليه بقى؟ كل الحاجات المعفنه اللي ملهاش اي لازمه يطردها. حلو قوي. ماشي. في حاجه احتاجها من دول؟ لا، ده كلهم مش محتاجهم. تمام. دول جنوف واي. اوه يا جدعان، السلاح ده قوي قوي يعني. ما اوه. ايه ده؟ تمام. ده هيعذبني ده. ده هيعذبني قوي ده. تمام، ده هيعذبني ده. تمام. مش عارف طلع ازاي، بس ده مش هيموت غير ما الزون يجي يقتله. ده مستحيل يموت ده. تمام، ده مش هيموت غير ما الزون يجي يقتله. تمام. او او انا. بس اعتقد مش انا يعني. مش انا اللي هاجي اقتله. ماشي. حلو اوي. كسرت انا بتاعته. حلو، انا مركز معاه. مش هركز معاه، هو ما يفرقش معاه في حاجه يا جدعان. ماشي. كويس. اوه اوه اوه. طب موته، طيب موته. حلو. بس كده فضيت ضربه. بس كده يا معلم. ما زي الفل. اوه. فؤاد بيضرب عليا. مين؟ ايه اللي طلع في الدروب يا جدعان؟ حرام عليكم. ايوه اوم. اوه حلوه قوي دي، بس انا مش عايز الاوم طبعا يعني. حلو، مش هينفعني الاوم. ولا ممكن ينفع؟ هو انا ممكن اغامر واخد الاوم بامانه. انا ممكن اغامر واخد الاوم، تصدقوا؟ مع ان طبعا دي تبقى مغامره. دي ماشي. حلو قوي، بس يكون معاه طلقات، معاه طلقات بس. حلو. لا، دي اقوى حاجه معايا دي. طب انا عايز طلقات اوم. حلو. يلا دلوقتي معايا. انا اصلا كنت مالك الاوم فتره، بعدين اعتزلت يعني. تمام. حلو، خد سرعه بس. اهي. ماشي. بص مش عايز يموت. بص بص بص. كنت عايز اموت انا يعني ولا ايه؟ تمام. في ثانية. ده اللي هو جاي ينتقم يعني. لا يا حبيبي لا، الكلام ده مش عندي يعني. ده جاي ينتقم. اوه كلكم معاكم قوم كده؟ كلكم معاكم طلقات قوم؟ تمام. برضو ايه ده؟ ايه ده؟ طلقات القوم دي مش طلقات القوم دي المفروض نادرة يعني.
تمام. ادي ماشي. ايه كمان؟ ماشي. لا لا، افتح بسرعة. ماشي، افتح بس. ماشي. انا كنت عايز كده برضه. حلو قد ده. مفيش اي حاجة هنا. ده في سلاح جديد ضافوه ولا ايه؟ مش عارف. وبعدين في واحد هنا مستخبي صح؟ بس ازرع الرعب حتى لو مش هقتلهم يعني. ماشي. بس هيقوم منها صح؟ قام منها. ماشي. لا 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 لا، استنى. مش هطلع غير ما اخد الدمايه دي، عشان بس اللي ضرب عليا ده واحد معلم اصلا. تمام. ده دمجني كتير، كتير قوي كمان. ماشي. اطلع بقى، اطلع. تمام. لا، ضربته 100 و طلع بره اللعبة خلاص. لا، ضربته 100 حاجة، ده طلع بره اللعبة. تمام. لا لا، دوست حاجة غلط. هو الواد ده جاي يضربني؟ ده مات. ده المفروض مات يعني، حسب توقعاتي ده المفروض مات يعني. العقاب مات. حلو. تمام قوي كده يعني. الواد ده مش عارف خش عليا بقلبي ليه، خوفني والله. تمام. حلو يا جدعان. لا 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 بقى، بلاش يا حبيبي الحاجات دي، بتعامل غلط جدا انا. بص عمال يضرب بالجروزة. انا عرفت. حلو. الجروزة برضو الدمج بتاعه حلو، لكن الدقة بتاعته برضو حلوة. تمام. هو هنا اهو صح. هو لو طلع خلاص. تمام. لسه برضه. ده انت بقى من النوع اللي هو اول ما بيطلع من ورا التلجة تجيبه صح. ماشي. حلو. الواد ده عايز له حد فاهم. ماشي. سكايلر. انا جات لي سكايلر دي منين؟ عايز اهرب منه. هو ده اخر واحد؟ طب ما هو ده اخر واحد، امال خايف منه ليه؟ بس لا، مكاني سيء اوي بصراحة. تمام. هو معاه جروزة. اي ضربة من الام بجون على طول. هي بجون فعلا، انا قصدها الكلمة، مش ما اتلخبطتش فيها. اي ضربة من الام بجون، ما فيش حد يقول لي لا. اكيد اي ضربة من الام بجون. طب ايه ده؟ تعبيط قوي. العبط بتاعك ده عالي قوي. تمام. تمام. يلا موت بقى، موت وما تصحاش تاني. حلو. عشان انت عيل عبيط. مش هيساعدك هو يعني. هو انت ممكن تقتلني بس هو مش هيساعدك خلاص. حلو. هو بص مستنيني اطلع بس كده، انا كده عملت الصح يعني. حلو. واقعد لف. تمام. واضرب من بعيد. ايه ده؟ ده هو اهو. بس كده هو الايزي ده. مش ده العقاب يا ابني اللي كان بيقول لي؟ يا جدعان حرام عليكم يا جدعان يعني. دول عيال ايزي قوي. امال مين اللي كان بيضربني؟ ابو طلقه خضرا ده. انت رحت فين يا معلم؟ هو ده اللي كان بيصحي صاحبه ولا ايه؟ ايه ده يا جدعان؟ حرام عليكم. الفوز على طول يا شباب. انا ما عنديش غير الفوز. 17 كلايه، 1/14. اكيد يا جدعان، اكيد يا جدعان، اقسم بالله. تمام. بصراحه ده حلو. بصراحه انا مبسوط يعني. كويس. فوزنا اخيرا يا جدعان، فوزنا. وريني. ماشي. السيزون ده ان شاء الله نعمل حاجه حلوه. طب احنا المركز الكام؟ محتاج حاجه و30. لا. تمام. الحاجه و 23. كويس يا شباب. يعني احنا متقدمين شويه. هنلعب كتير يا شباب. فمش لايك والاشتراك وقولوا لي ايه رايكم في الحلقه. عايزين ناخد بس الحاجات اللي هنا. فين الحاجات؟ ايه ده؟ في ديسكاونت يا جدعان. بحب الحاجات دي قوي. ايه ده؟ طب فري. ماشي. 80. 35. ماشي. حلو. والله يعني حلو يا شباب. الحظ يعني مش وحش قوي. تمام. ورينا.
اوه الاسبوع الرابع قرب يخلص ده. تمام عايزين نلعب كتير عشان نجيب يعني. فمش فاضل اخد الاشتراك يا شباب، قولوا لي ايه رايكم في الجيم بتاع النهارده، واشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامه.